twinjire mu gikombe cy'isi 2026. Amerika, Mexique na Canada nibyo bihugu bya hostinze iki gikombe cy'isi kigiye kuba kimbatura mugabo aho isi yose izabirangariye ibi bihugu na ba mukerarugendo benshi binjira muri ibi bihugu. Hari ama ekipa 5 ahabwa amahirwe yo kwegukana iki gikombe cy'isi, ariko ndaza kukubwira ama ekipa 10 by'umwihariko azavamo aya mbere agomba gutwara iki gikombe cy'isi. Kurikira Hot World Entertainment nk'ibisanzwe. Ese ni ikihe gihugu uzaha amahirwe yo kwegukana igikombe cy'isi cya FIFA 2026? Amarushanwa ategerejwe na benshi ari kugenda yegereza, kandi ibihugu bikomeye byamaze kwerekana ko bifite ubushobozi bwo gutwara iki gikombe gikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Ku mwanya wa 5 haza Brazil. Ni igihugu gifite amateka akomeye muri ruhago, ndetse kikaba gifite abakinnyi b'ibihangange bashobora gutungurana igihe cyari cyo cyose. Abo bakinnyi barimo Neymar Junior dos Santos, Vinicius Junior, Rafinha, Marquinhos, Magalhaes ndetse na Rodrigo. Aba bose bafite ubuhanga budasanzwe ndetse bahabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cy'isi. Ariko ku mwanya wa 5 hari Brazil, mu gihe iya kane ari Argentine. Iki ni igihugu cyatwaye igikombe cy'isi giheruka, nubwo bamwe mu bakinnyi bakunda bagenda basaza, ariko baracyafite ikipe ikomeye ishobora kongera gukora amateka. Lionel Messi arahari, Julian Alvarez arahari, ndetse na ba Molina, ba Montiel baracyahari. Ni ekipe itungurana kandi ishobora kugaragaza ubudasa muri iki gikombe cy'isi. Ku mwanya wa 3 hari Abongereza. Ni ekipe ifite urubyiruko rwuzuye impano n'abakinnyi bakinira amakipe akomeye cyane ku isi, ibintu bituma benshi bayiha amahirwe. Ni ekipe yobowe na Harry Kane, rutahizamu wa mbere ku isi muri uyu mwaka. Ni ekipe ifite abakinnyi barimo nk'aba Jude Bellingham, abakinnyi barimo nka Marcus Rashford. Ni benshi kandi bakomeye bashobora kuzitabira iki gikombe cy'isi barebwa ku ruhando mpuzamahanga. Iya kabiri ni ekipe de France. Ubufaransa bufite abakinnyi b'inyenyeri benshi kandi bumaze imyaka myinshi bugaragaza urwego rwo hejuru mu marushanwa mpuzamahanga. N'abakinnyi baragajwe imbere ya Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Balde Barcola, Marcos Thuram, Kolo Muani, Mike Olise ndetse n'abandi. Ni ekipe ihabwa amahirwe ku rwego rwo hejuru bitewe n'impano zidasanzwe abazwi nka talent exceptionnel. Sinagenda nakubwiye abambere. Ni Espagne. Nyuma yo kwitwara neza mu marushanwa yaheruka, aho Espagne yatwaye Euro iheruka, ni ekipe ifite ikipe y'urubyiruko rudasanzwe ishobora kuzatungura isi yose ikegukana igikombe cy'isi cya 2026. Benshi bati Espagne ya Lamine Yamal, Pedri na Rodri igomba guhabwa amahirwe akomeye kurusha andi ma ekipe yose. Ariko menye ko ruhago ari umukino widunda. Ruhago ntabwo ibarirwa ku mapuro. Hari ama ekipe nka Portugal, Germany n'andi ashobora gutungurana. Niyo mpamvu nakubajije ni wowe ubona igihe gihugu kizatwara igikombe cy'isi mu maso yawe? Portugal ya Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, aba nabo bafite amahirwe akomeye yo kuba baparticipating ku rwego rwo hejuru muri iki gikombe cy'isi. Ariko kandi Jeremy Doku na Romelu Lukaku muri ekipe y'Ububirigi nabo bafite imbaraga zidasanzwe. Erling Braut Haaland na Norvege nabo barahari kandi bafite ubudasa bagaragaje mu gushaka itike y'iki gikombe cy'isi. Netherlands ya Memphis Depay ndetse n'abazwi nk'aba Denzel Dumfries, aba nabo bari tayari nibagiwe Cody Gakpo mu gikombe cy'isi. Ubudage bwa Kai Havertz, Florian Wirtz, aba nabo bari tayari kwesurana n'ama ekipe yose z'abaturutse hirya no hino ku isi. Ntibagiwe Colombia nayo ubwayo ni ekipe izagaragaza ubudasa muri iki gikombe cy'isi. Ama ekipe ya Afrika nka Morocco, Ivory Coast, Congo DRC nabo barahari kandi bari tayari. Depa 250 niko nitwa, turi kuri Hot World Entertainment nk'ibisanzwe. Ciao ciao.